Dobrodošli u podcast koji svaki tjedan donosi po jednu kontroverznu temu. Tabure, sjedite i neugodno se smjestite. Ćao narode, izvolite u salonu, s vama su Ana Marija, Gabriela i Ivan. Dakle, stali smo na Britney Spears i nastavljamo s temom mizoginije i zašto mrzimo žene i krećemo sa još jednom ženom koja je veoma seksualizirana pod udarom svih mogućih hejtera od svojih tinejdžerskih dana, a to je Megan Fox. Prvo ću vas pitati šta vama prvo padne na pamet kad vam kažem Megan Fox. Transformersi i Jenniferino, tijelo lijepo Jennifer. Da, na hrvatskom. Mene Transformer i Megan Fox dobra riba. Dobra riba, da, mislim. Naravno da jest ona jedna preljepa žena, ali mi ćemo tu danas pričati o tome kako joj je Hollywood uništio karijeru na temelju njenog izgleda, što je sve krenulo kad je ona imala 14-15 godina i Michael Bay ju je uposlio kao statisticu u filmu Bad Boys 2, gdje je ona polugola plesala pred nekakvim vodopadom i onda je krenula u Transformere, tad je imala 18-19 godina u produkciji kad je film izašao. I dobro, sad tu postoje priče da je ona morala se za audiciju skinuti u Badić i prat njegov Ferrari, što nije istina. Ona je baš nedavno stavila na svoj Instagram onak dublji post gdje je objasnila da to baš nije bilo tako, da su to mediji napuhali, ali da svejedno se ne slaže s time kako je bila prikazana u tim jako osjetljivim godinama. Da. Pa eto, šta vi mislite o tome? Pa mislim da definitivno to od rane dobi, naravno kada djevojke krenu u takve neke vode, kao što smo već rekli, od rane dobi, ta faza iz djevojčice u djevojku gdje se žena formira svoju seksualnost i poimanje sebe, ono kako ona sebe vidi u zrcalu jer dolazi do nekih određenih promjena. Samo po sebi je to već dosta teško razdoblje, a kamoli kada se u to uzme neki faktor tog show biznisa i još k tome gdje te pokušava neko već sa 14 godina seksualizirati. Druga stvar je, mislim, nije druga stvar kad ti sam sebe seksualiziraš, jer ako si maloljetan to naravno ne bi trebalo biti uopće dopustivo. Naprimjer, by the way, Tattoo, one su isto seksualizirane sa onak negdje 14 godina, ako znate Tattoo. Jesu na ruske? All the things she said. Obožavam. Njih je isto producent uzeo i pitao je kao bi bilo u redu da vi glumite kao da ste u vezi i sve to, a one su imale 14 godina i one su kao rekle i njihovi roditelji su isto kao rekli kao da bi se složili, ali onak šta jedno dijete može donijeti odluku o tome žele li biti seksualizirano. Da, to samo to što kaže da su njihovi roditelji donijeli tu odluku. Isto je onak, bile su mokre i sve to. Da, taj spot je doslovno homoerotično vreme gdje je level. Da, doslovno we are still quaking, iako je krivo na vrlo više questionable, da. Znači ista stvar koja se dogodila Megan Fox, ajmo reći, se dogodila i Tattoo, jer realno njihova je popularnost bila bazirana na tome i kad su se one raspale su im se i karijere. Bez obzira na njihove vokalne sposobnosti. Pa ajmo reći da je i Megan Fox isto, kad razmišljaš o njoj, ja se sjećam u osnovnoj školi da su svi dječaci mislili da je ona zgodna Da, to recimo da su Transformeri zapečatili njenu karijeru. Da. Prikaz nje u tom filmu. Jer uvijek se sjetiš samo Transformera i onak one scene gdje ona popravlja auto. Da, onako kako se puši iz motora i kako ona je nad time oskudno odjevena. I samo to razmišljaš o tome i to je ona isto malo onako gullible prikazana. Ali ona je pomala u Ninja kornjačama. Je, u onom kasnijem filmu, da. To je dobra uloga njena, čak jedna od kasnijih koja je prominentna, onako kojeg drugog filma se možete sjetiti da je bila poslije. Osim, znači, Jenniferinog tijela kojeg je snimila s 20 i nešto godina. I recimo taj film nam prikazuje veliku problematiku u mizogini, gdje je taj film, ko nije upoznat s tematikom,
to je u biti horor koji prikazuje toksičnost ženskog prijateljstva, intenzivnost ženskog prijateljstva, naročito u tineđerskim godinama. I sad testna publika za taj film su bili Fred Boys, čiji je jedini komentar bio where are the Megan Fox boobs? Onak, di je ta obećana gola Megan Fox? Znači, taj cijeli film je bio reklamiran kao soft porn, dosta. Meni je to Soft kritično da Da. mi tako reklamiramo i da doslovno prodajemo žensko tijelo u filmu, a da to nije baš soft porn ili porn. Na film je napisala Diablo Cody, koja je, ne znam li to znate, to sam ja nedavno saznala, bila je striptizeta. Nice. Napisala je, Well, zanimljivo. napisala je Sex workers. napisala je knjigu nešto kao naziva kao kak je slučajno upala u taj svijet i ona je to radila jer joj se svidjelo, onak she felt empowered by that. Cardi B je to radila zbog novca jer je bila onako u lošoj poziciji. Eto vidiš, to su dvije različite sfere. Fakat moramo acknowledge da postoje žene koje se u to ubace na fakat ih empower, a nije da samo zbog novca. I nakon što je Diablo Cody napisala Juno, film koji je dobio Oscara, ona je dobila Oscara za scenarij, dobila je Green Pass u Hollywoodu da napravi šta god hoće. I znala je da neće ponoviti taj uspjeh i onda je odlučila ispričati tu neku priču o ženskom prijateljstvu i staviti u horor di cura jede muškarce doslovno. Da. I kaže... Man Eater. Da, Man Eater, ali doslovno. I Megan Fox je bila jedina vizija, onako, nju moramo 100% dobiti. Ne zbog izgleda, nego zbog načina na koji ona glumi. Znači, Megan Fox ima taj dry humor. Ona je glumila u puno teen filmova prije sa Olsen Twins i Confessions of Teenage Drama Queen. I ona ima taj dry humor, witty, gdje ona ostane blank face i govori smiješne stvari, ali nitko nju ne priznaje kao glumicu zbog njenih talenata, zbog toga što ona pridonosi u filmovima, nek svi samo razmišljaju o tome, o Bože, kad će se više u ovom filmu skinuti. A to je zato što je način isto na koji se piše, filmovi i njezine uloge su takve gdje ona ne može u biti ni pokazati svoj neki talent za glumu, po meni. Jer onako daješ joj neke lines koji nisu dovoljno prominentne, probitačne, kužiš. Jer ko može onako nju citirati iz nekog filma, ima li neki dobar citat, line, nema šanse. Jennifer's Body ima jako puno zanimljivih citata. Da, a i odlična je bila ona druga glumica, ona koja je s pisma kako se nazva? Amanda Seyfried. Ona je bila i u Mean Girls, ona ima recimo nešto bolju karijeru, ali ona nije bila kao seksualni objekt prikazivana bar u tom filmu. A dobro, dosta često cure, oprosti što te prekidam, dosta često djevojke koje se baš proslave po nekim, ajmo reći, filmovima koji su orijentirani na tinejdžere, često budu u nekom doba, im se jednostavno karijera prestane. Pa isto kod dječjih glumci. I ne dobivaju više toliko jake blockbustere, niti ništa. Da, na primjer, dječji glumci znamo šta se desilo sa... Macaulay Culkin, koji je doslovno propao u drogeraša. I, dakle, i Jenniferino tijelo kad je izašlo 2009. Flopao je film najčešće šta može, znači kritike su ga pokosile, svi su bili kao zašto nema gole Megan Fox, sve to ste nam obećali jer studio je izdao film. Studio je napravio takav trailer, studio je napravio takvu najavu, a da je film bio targetiran marketinški onako kako je zamišljen prema tinejdžericama, puno bi bolje prošao i recimo on je 10 godina kasnije doživio renesansu, cure ga sad obožavaju. Da. I Megan Fox, znači ljudi su sad onak jako zahvalni Megan Fox, ali ona više nema šansu da bude prominentna u Hollywoodu, u nekim velikim blockbusterima, radi sve neke male projekte, tome nije ni pomoglo to što je rodila 3 djece i kako Hollywood, ona je sama rekla, Hollywood gleda na trudnoću ko na kugu. Da. I jedino di sad o njoj čitamo je onak kak je ona u braku s Machine Gun Kellyjem, kao... Uvijek se ženu doslovno stavlja kao privjesak nekom muškarcu. Da. I sad nam je to Jenniferino tijelo i targetiranje prema tinejdžericama super uvodi segue u posebnu vrstu mizoginije targetiranu na tinejdžerice. Da, na mlade djevojke. Na mlade djevojke. Ljudi po defaultu mrze sve što vole
tineđerice, zato što je sve što tineđerice vole nekako u našim glavama označeno kao ekstra feminin, ekstra girly, neozbiljno, površno. Da, površno najviše, vjerojatno je pridjev koji to opisuje. Da, površno. I dobar primjer za to nam je Sumrak saga, koja isto sad ima renesansu, koja su vaša nekakva mišljenja o Sumraku kad ste bili mlađi i sada. Ja sam bila dosta, ne znam koliko sam ja imala godina, sam imala puno, to je bilo vrijeme nekih prvih simpatija, negdje 12-13 godina koliko. Da je mene je taj film ispočetka, mislim, dijete, tinejdžerica, da je me film ispočetka možda i oduševio i onda kako se vremenom ja razvijala u nekoj srednjoj školi mi je bilo ono užasno glupo odjednom. Također, znači imam isto iskustvo, da mi je onak bilo na početku wow i onda na kraju sam recimo postala dio toga da mrzim, kao tineđerica mrzim to što druge tineđerice vole, zato što sam ja to doživljavala kao nešto površno i nisam htjela biti asocirana sa tim girl stvarima. To me jako pogodilo zbog u tim toga, godinama. Ja jesam neki, ajmo reći, mali fan tih vampir themed stvari. Apsolutno. I čitala sam tu i Vampirsku akademiju koji je film je flopnuo. Odlične. Knjige su stvarno odlične, Vampirske akademije, i čitala sam i House of Night. We all had a vampire phase, don't lie. Meni je često bilo, nije mi toliko bilo to romantiziranje tih vampira koliko mi je bilo zanimljivo jer su se uvijek izmišljali neke super moći koje vampiri imaju i onda naravno kao svako ko voli čitati neku fantasy, mystery i ostale stvari, mi je bilo to jako zanimljivo i onda iz početka mi je zanimljivo bio i taj plot, te neke ljubavne priče iz jedinice, jer kad si tek novopečena tineđerica negdje 13 godina, 14 kad imaš, tako nekako ti je to simpatično i onda s vremenom znam da sam i starci tjerala da mene vode na onaj Mladi mjesec, kako se zove. Išli su sa mnom u kino to gledati i još jedna frendica moja išla, onako, izmaltretirala sam ih. I da mi je to bilo super, onda u srednjoj školi gledaš na to kao kakav trash film, onako izgleda niskobudžetno, glumci. Znaš da je prvi film je snimljen kao indie film. Da. I onda onako razmišljaš kao kasnije, kakav je ovo plot, pa šta se tu dešava, pa onda znam da je bila ta mržnja usmjerena na Kristen Stewart, onda na primjer, Kristen Stewart je od malena je glumica, ona je doslovno od malih nogu, mislim da je iz glumačke obitelji, ali se tu nju dosta ovako osuđivalo da je ona blend, radili su se mimovi gdje je ona kao brick, gdje je ona zid, kao ima jednako karizme kao zid, na osnovu te jedne uloge, a ona je već izgradila jako svoje glumačke karijere. A i nakon toga je imala uloga ona. I nakon toga sad je ono ekstra. I znači ima sad nova ova Christmas kao komedija, romantic comedy, prva sa LGBTQ parom gdje ja sam htjela to ja sam to htjela pogledati, ali izdalo me laptop me izdao. To tako? Da, vidjela sam glumica, kako se zove ona druga glumica? A ona koja je glumila u Black Mirroru, isto u lezbijskom paru. Isto također ja bih dodala da su isto kad je izašao Twilight da se kao reklamiralo da su njih dvoje u vezi, glavni glumci. A to hoće biti, tako ti sad... Da, ali to ja mislim da oni rade namjerno, čisto showbiz. Da, to je publicity stunt, ali da li je moguće da je to i danas, da se to i danas tako marketira. Mislim, možda su oni stvari bili... A podigne hype u filmu, je. Ali, zašto? Šta sam htjela reći? Mislim, jedan od velikih stvari šta je Twilight u startu nazadio je šta je bio u sjeni Harry Pottera. Kad je Twilight izašao, svi su bili ona kao it's the new Harry Potter, but it's not. Ali nema nikakve veze, nema veze s vezom, ali su ljudi stvarno očekivali da će to biti next big thing, i mislim je, ali u skroz drugom području. Twilight sad doživljava renesansu i ljudi ga pronalaze i opet vole, ali zbog nekih drugih stvari. I uz to što ga vole, acknowledge-aju stvari koje nisu bile ok u Twilightu. Na primjer, Edward ima totalno stalker ponašanje, Jacoba je Stephenie Meyer upropastila potpuno sa onim imprintanjem. Bože, sačuvaj, to je isto storyline wild, nisi mogla staviti ga da bude dobar samo onak forced love triangle.
Da, i to onak na dijete Da. se imprintao, što je onako već borderline, šta? Da, mislim kao to je objašnjeno da to kao nije ništa romantične konotacije, nego kao ono, mislim. Da ju čuva. Da ju čuva, bla bla bla, ali to se vrlo dobro može da iščitat kao... Kad se ono to zove, kad dijete, odgajaš da se na kraju zaljubite, jer on je na kraju... grooming. To je kao što je, kako se, Woody Allen. On je posvojeno dijete koje na kraju, Oh my god. On je onak the main groomer, koliko god su genijalni možda neki njegov filmovi, iako ja nisam fan njegovih filmova. Iskreno, ja ne znam da sam pogledao jedan njegov film. Jesi, znaš koliko on filmova ima i u kojima on glumi i koje je napisao. Ali uglavnom da koliko god da mu se odaje neka čast u vezi toga, on ovako kao osoba je jako diskutabilan, znači mogla bi se cijela epizoda o njemu napraviti. Da, ali mislim on meni spada u kategoriju JK. A mislim da je isto zanimljivo, na primjer, 50 nijansi sive koji je fanfic Twilighta, ono. Da, i onda kad staviš, kao sva ta ponašanja su romanticizirana u Twilightu i nekako se oproste, jer je Edward vampir, pa je to malo kao drugčije i šta god, i onda kad staviš to u kontekst običnih ljudi, običnih smrtnika, koliko to krivo izgleda, ali opet i u 50 Shades se to previđa zato što je Christian zgodan i bogat. Da, to su sad već neke teme koje možemo obraditi, pišite nam u komentarima ako želite da obradimo malo 50 Shades of Grey i prikazivanje tog BDSM faktora i općenito ako želite epizodu o BDSM-u i tako nekim fetišima malo. Da, to je isto jako baš zanimljivo. I to što je to nastalo kao fanfic na Twilight, koji je onako, ajmo reći, tinejdžerski, a napisala ga je žena sredovječna, targetirano je 50 Shades of Grey na žene koje su malo starije. It's porn for moms, kako se kaže. Da, zato što zapravo taj marketing. It's so weak for porn. Onak zanimljivo je da iz nekog tinejdžerskog filma se iznjedri tako nešto. Da, i onako odmah vidimo problematiku u tome, ako se to može, da koliko je to zapravo prikladno za tinejdžere, ali dobro, kažem. Pozitivno je što ljudi acknowledge-aju to i uspijevaju živati u tim filmovima, jer onak nisu pretjerano kvalitetni, gluma nije pretjerano kvalitetna, but for what it is, it's just fine. Da. I definitivno, znaš, to je kao, ajmo neki reći, guilty pleasure film, možda. Da. I kad ja gledam na tu koje sam ja faze prolazila, gdje sam dolazila kao neke zaluđenosti do kao... Doslovno znam da je bio taj val mržnje prema Kristen Stewart i onda do nekog današnjeg stanja gdje vidim, gdje možemo sagledati da nije kvalitetan film, ali onako zašto mržnja i tako. Mislim da smo sad došli u neki zdravi mindset što se tiče mizoginije koja se nalazi oko tog cijelog filma. Ali i dalje onu temu što smo pričali o tinejdžerskim chick flicks i ostalim filmovima. Da, to ćemo doći. I još jedna stvar koju su ljudi voljeli mrziti, zato što tinejdžerice vole, boy bands. Se sjećate? Da, i Justin Bieber. Dakle, doslovno postoji ta kultura hejtanja tinejdžerica i kritika ta dolazi od odraslih mladih muškaraca, pa čak i mladih žena. Pa da, One Direction. Znači, meni nije bila toliko catchy ona pjesma Beautiful, jer se zove tako. Znamo svi kako ide. Ja sam bila toliko ashamed šta sam ju nekad slušala, onak ne daj Bože da sazna neko od mojih vršnjaka. Ja sam u početku isto slušala Justina Biebera i onda se ta neka unutrašnja mržnja od toga što su drugi ljudi osuđivali to stvorila i onda sam ga i ja počela hitati. Da, to je toliko zanimljivo sad kad smo nekoliko godina stariji, nekoliko godina mudriji, osvrnuti se na to i vidjeti koliko zapravo internalizirane mizoginije imamo u sebi. Pogotovo ti, ja, Gabriela, kao djevojke. Da, jer onako, na primjer, dječaci bi govorili kao koliko je, ne znam, Justin ovako onako, ovo je ono. I da ne kažem da se tu isto išla sa nekim homofobnim komentarima na Justina. I tako neke stvari što se tiče njegove frizure i to na osnovi njegove frizure se baziralo ti homofobni komentari. A su onda svi nosili. I onda je to naravno utjecalo na djevojčice isto da krenu mrziti nešto što su voljele,
samo zato što dječaci koji su potencijalno neke njihove simpatije i ono žele se svidjeti dječacima i ti zato što se želiš svidjeti dječaku doslovno canceluješ nešto. Da, i tu ti onda dolazi do toga, ok, ne valjate ako slušate One Direction Justina Biebera i onda krenu cure to mrzit i krenu neku alternativniju glazbu i onda pak ni to ne valja zato što to mora biti da privlače mušku pažnju. Opet taj glazbeni snobizam o kojem isto možemo... Da, to će svakako biti tema, gdje se onako kao, se nisam očekivao od tebe, tako si cool osoba da ovo slušaš. Kaj tebe boli neka stvar što ja slušam i kako to mene definira kao osobu? Ja mogu danas slušat Maju Berović, sutra slušat Linkin Park. Doslovno i treći dan slušat Mozarta. Ili sve u istom danu. Doslovno, tako da to svakako niti je pokazatelj, niti je nečija karakteristika koju glazbu sluša, niti je pokazatelj inteligencije. Doslovno ono što glazba eventualno nosi sa sobom i neku subkulturu i to. Da. Ali da tebe definira kao jednu cjelokupnu osobu, apsolutno ne, to je dio tebe i šta ti voliš slušati, znači kog boli briga za to, mislim, u krajnjoj liniji. Uglavnom da se vratimo. Jeste čuli za Bechdel-Wallace test? Ne. Nikad čula, ne znam da li publika čula. Evo, sad ću vam objasniti. Da li publika čula? To je način mjerenja reprezentacije žena u dijelima fikcije. Dakle, ime je dobio po američkoj crtačici stripova Alison Bechdel, u čijem se stripu Dykes to Watch Out For, u prijevodu lezbike koji se treba paziti, iz 1985. godine. Test prvi put pojavljuje u razgovoru likova. Test se prvenstveno primjenjuje na film, iako ga se može primijeniti na sve medije. Inspiracija je kritika u eseju Virginia Woolf, Vlastita sova, gdje je Woolf kritizira odnose između ženskih likova u literaturi kao prejednostavne. Pokušava se prisjetiti prikaza ženskih prijateljstava, ali osim eventualnih uloga žena kao majki i kćeri, pronalazi žene prikazane isključivo kroz njihovu relaciju sa muškim likom. I sad onak, možete to primijeniti na bilo koji film koji gledate, tri su kriterija i toliko je smiješno što su minimalni. Da. Znači da u dijelu postoje barem dva ženska lika koja međusobno razgovaraju o bilo čemu drugom osim o muškarcima. Da. Onak, to se možda čini sad toliko banalno, ali ako pogledate statistiku, gledate gledano, film da. i razmišljate o tome, pa gotovo da ne postoji, pogotovo u nekim starim filmima, sad onak malo se krećemo gore što se toga tiče i onda su se dodali još neki dodatni kriteriji, kao da to mora trajati bar 60 sekundi, taj razgovor i da moraju ženski likovi imati imena. A meni je to, na primjer, zanimljivo, čak i kad se krene sa nekom tematikom gdje žene pričaju o nečemu drugom što nisu muškarci, taj film ili serija uvijek nekako ode preusmjeri se na neke odnose s muškarcima. Odjednom žene samo, kako bi rekla, izgube tu neku komponentu i usredotoče se na muškarce. Na primjer, u Seksi grad, jedno onak najpoznatiji. Seksi grad, kultna serija. Na kojima je odrasla ne znam koliko generacija, a koji ono kad sagledamo ima dosta toga o čemu pričamo. Na primjer, tamo se promiče da se znači ukine slut shaming, žene se prikazuju kao neovisne, kao financijski neovisne, kao da je normalno da žena ima one night stands, a u isto vrijeme želi jednog dana možda, ili ne želi brak, djete. Da, istina, a i zanimljivo. Što kažeš? Go Samantha. Da, pokazuju se različiti tipovi žena, ono... Da, znači, to je prvenstveno serija koja nije uzela 4 dobre ribe ili nešto što se kao kolokvijalno u narodu smatra kao dobre ribe, nego da su 4 obične žene, koje doslovno se nalaze na branšu, polemišu o muškarcima, torbama i poslu i to je to. Da, ali mislim, naravno, tu je opet sužen taj, pokazuje se možda malo žene kao da samo pričaju o muškarcima. Da, tu se da borderline je između empowermenta i površnosti. Onak, mislim da je i čar u tome. A isto je produkt svog vremena. Možda da se danas radi manje o muškarcima, više o drugim stvarima, jer onak žena je puno više od svog odnosa s nekim muškarcima. Da, i opet prikazujemo New Yorkčanke, prikazujemo žene iz razvijenog svijeta, iz Amerike, doslovno. A kad bi snimali u to vrijeme o ženama, ne znam, Zagreba ili nečeg drugog, bilo bi nam drugačije. U narodnim nošnjima. 90. Kao
mi tad nismo imali struju kad se snima Seksi grad. A dobro, kad bi gledali to po tim kriterijima, postoje barem 2 ženska lika, na primjer Seksi grad postoje, koje međusobno razgovaraju konstantno, o bilo čemu drugom osim muškarcima. Puno puta muškarci, ali posao. Doslovno, da. Ponekad. Jer doslovno serija, epizoda u seriji gdje se doslovno niti Big spominje, niti od Mirande muž, niti njena djeca. Eventualno se djeca, i mislim da je to bilo kad su oni tražili stan. Tako nešto, ja mislim da uopće njenog muža to nije bilo u toj epizodi i da se spominju doslovno u jednoj sceni. Doslovno da je to ono kao problematika pronalaženja stana za obitelj u New Yorku u to doba. Znači doslovno tu mislim da nema te polemike o muškarcima i da se doslovno priča o bilo čemu osim o muškarcima. Priča o tome kako se Seksi grad završio, kanal na YouTube The Take jako puno proučava tropove u filmovima i serijama i govore kak je kraj Seksa i grada, to jest filmovi, kako su završili priču, da su malo izdali sve o čemu je Seksi grad težio, onak da se sve na kraju svelo na to da će Carrie krepatak se ne uda za Big. Ali gledaj, i taj film i serija je generalno završena zbog toga što se njih 4 uživo ne podnose. Nisam to znala. Ne podnose se, Nisam to znala, a ja sam htjela još... Onak baš sve. Glumi Samantu, kako se zove glumica Samantu? Ne mogu se sjetiti. Nam pomogla glumica koja glumi Samantu i Carrie. Sarah Jessica Parker se doslovno ne podnose zato što su... Zašto znamo njeno ima, ne znamo od jer je ona pazi, to je prvo doslovno što je njima svima tromazer smetalo kod toga zato što se Carrie gula kao prominentni lik. Nju se gura, da. Ali gle, njena je priča, ona je narator. Ali samo zato što je narator ne mora biti glavni lik. Da, ne bi kužiš, i generalno u samom skriptu je sve raspodijeljeno da su sve jednako važne. Kužiš, znači nije Carrie glavna riba, a ove su kao sidekicks. Radila se i serija samo o Carrie kao u svojim mlađim danima. Da, kao dnevnice Carrie Bradshaw, pička materina, ovo. No mislim, to je propalo nakon prve sezone jer stvarno nije bilo ni za šta. Sve se bazira u biti na to. Ja sam htjela reći da sam ja primijetila isto neku svoju internaliziranu mizoginiju, jer je mene užasno, ne od uvijek, ali me živcira lik Carrie Bradshaw. Jer njezino ponašanje koje kao što može prosječni neki mizogeni muškarac komentirati, ponaša se doslovno kao derište, svugdje skandala, oko svega stvara dramu, mene je to užasno živciralo i još i dan danas. Naprimjer, kad Big ne dođe na svadbu, pa ona nešto krene pa ga tuče onim buketom, meni to takav šizofren moment, meni je kao šta, i kad su prikazali u filmu njezinu kao onako depresiju, kako ona neće jest, valja se po krevetu, zamračena soba, i općenito Carrie mi se čini kao jako površno prikazano, što me užasno živciralo. Samo cipele, jedan Big, sjedi, puši, piše o muškarcima, ne znam. Carrie je jedan pokazatelj ljudskog faktora koji mi generalno kod sebe ne podnosimo. Tako da vjerovatno zbog toga ona izaziva takvu reakciju. Ne mora, mislim, i vjerovatno ima veze i sa mizoginijom i internaliziranom mizoginijom, ali doslovno Carrie Bradshaw su svi mi poslije prekida, doslovno. Ne može mi niko reći da je neko poslije prekida baj. Mislim, može neko ko voli, brate. Ali u krajnjoj liniji mislim da ona predstavlja većinu ljudi. I da se ljudi pronalaze u njoj i da zato relataju, ali jednako tako i hejtaju, zato što ti vidiš u principu dio sebe u njoj. Doslovno ona je glavni lik, dobro, ljudi često mrze glavnog lika u biti. Ove koje su sa strane, na primjer, ljudi često mrze Harryja Pottera, često mrze Frodu, nebitno. Frodo je glup. Frodo nije normalna osoba. Support likovi su nam uvijek nije neki hobbit. Da. Uglavnom, htjela sam reći da sam ja primijetila to kod sebe, a i onako... Često su my species. Nekad sam preispitivala to veličanje kao tog nekog slati ponašanja, ali kao zato što nas društvo u biti tjera da to preispitujemo. Da imamo moralnu osudu. Da, moralnu osudu. Moralnu fiksaciju. Moralnu osudu. I tu imamo čest fenomenu u Hollywoodu kod scenarista, pisaca, kako oni pišu žene. Znači, doslovno ih u toliko filmova pišu kao likove koji postoje samo da bi vodili plot i drive glavnog lika, protagonista koji je muškarac. Tu imamo onaj trope Manic Pixie Dream Girls, kojeg je sad srušio film 500 Days of Summer, iako se to tada nije
nije se na taj način percipiralo. Uvijek smo onak bili kao, jadan taj lik, nije htjela biti s njim. A sad kad se osvrnemo na taj film, samo nam reprezentira to kako, znači Summer je u filmu bez nekog inner worlda svog, ne prikaže nam se to. Da. I onda kad ona dođe i kaže, hej, ja sam ljudsko biće, onda je ona ispadne negativac. Da. I to je isto u ovom Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Da. Ja kad sam gledala taj film, mislila sam se, Bože, zašto on to radi? Sve onako, ona je doslovno svjesno otišla da ga želi zaboraviti, a on i dalje, koji gleda film, ona ga i dalje proganja. On ju i dalje proganja i hoće da ona se sjeti njega i da budu ponovno skupa. Kao predatorsko ponašanje Loki i on nju isto kao želi zaboraviti se nešto, da je se osveti, da. Ali na kraju ono kao i bude naznaka da budu Meni skupa. je to doslovno jako toksičan film, ne znam, način na koji je napravljen je zanimljiv i kinematografski, ali plot je onako baš upitan. Da. A isto kad smo kod takvih filmova, Vrag nosi Pradu. Da. Gdje je doslovno Miranda Priestly prikazana kao neki glavni negativac u cijelom luku te priče itd. Dok u međuvremenu kad to pogledaš taj film nekoliko godina kasnije u ovom environmentu i sa nekim malo izraženijim stavovima, ti zapravo skontaš da je najveći neprijatelj njena grupa prijatelja i njen dečko. Da, koji su toliko toksik. Koji su toksik i ono, ti radiš u modnoj industriji, ti nemaš vremena za sebe, nemaš vremena zbog dečka, nemaš ovo, nemaš ono. Zašto bi morala imati? I prikazuju modnu industriju, taj časopis koji je Vogue u tom svijetu, praktički pokazuju to kao nešto jadno, kao to je površno, to nije uopće pravi posao, onak podsmijehuje se, ono šta ti to radiš, onak that's not serious journalism. Da, kao ha, imaš bitch making money, wearing designer pieces. Doslovno, da, ide u Pariz, to Emily in Paris cancelled, mislim. The only Emily that deserves to be in Paris is Emily Blunt. Doslovno, da. Ne, ali kužiš, ono, znači, to je isto, ajmo reći, recimo mizoginija prema uspješnim ženama, prema biznis ženama itd. Prema Mirandi Priestly hate. Da. Prema njoj hate zato što doslovno je shvatila svoj posao kao svoj poziv, a ne to da bude kućanica, dobra majka, ne znam, a je majka i dobra je majka, na kraju nabavila Harry Potter. Mislim da je ova tematika mizoginije u Hollywoodu onak na steroidima, posebno kad se prikazuju ženski superheroji. Da, apsolutno, znači superheroji su nešto o čemu moramo pričati jer onak od nerdy cultura su došli u mainstream. I reprezentacija superheroja i superherojki je, dva smo svijeta različita. Da. Dakle, gdje su muškim superherojima dane kompleksne priče, fleshed out characters, ženske superherojke, one prelaze granicu herojstva i postaju iskrivljeni, idealizirani i jednodimenzionalni i veoma očito muškom rukom napisani likovi. U svrhu površne i ofrlje girl power poruke. Na primjer, glavni za to je Captain Marvel. To je film koji ima toliki potencijal, ali presavršeno su ju prikazali, a klik nema nikakve mane. Kak bi trebale mlade cure, žene koje to gledaju se projicirati na njih? Jer svi imamo mane, niko nije savršen. Ne možeš se sad ti projicirati na nekoga koji je božanstveno prikazan. I kako da ti to bude uzor? To je isto problem sa Instagram influencerima koji se prikazuju savršenog tijela, photoshopiranog struka. Da, to je toliko toksik. A djevojke onda misle da one trebaju tako izgledati što je nerealno jer ne mogu nikako. Mislim, možeš kad si isfotoshopiraš, ali prirodno ne možeš. Malo ko. I osim, znači, samog tog prikaza možemo se prebaciti na stvarnost glumaca koji su u superhero filmovima, točnije u Marvelu, gdje onak Scarlett Johansson, žena u Boys World, i kad su konferencije, intervjui grupni, muške uvijek pitaju kao kompleksna pitanja o njihovim likovima, kako je to njihov lik intrinzično proživio tu neku traumu. A Scarlett Johansson pitaju kako si zelenje jela da bi stala u taj lateks. Prosti i muški nose lateks, svi su jednako obučeni u te jako uske kostime. Tangagači i trikoje. Svi imaju režime prehrane i vježbanja, ali nju nikad ne pitaju ništa o njenom liku koji isto ima traumatičnu i kompleksnu pozadinu. Da, mislim, osim što su naravno superheroji i jedne i druge strane ekstremno seksualizirani u današnje vrijeme, onako the hot
moraju biti zgodni, istrenirani, ovakvi onakvi, di ste vidjeli debelog superheroja, nema. Ali u ostalom žene dobivaju neefikasne znači odjevne predmete, znači uvijek je to neki korzet utegnuti, da se vidi poprsje ili nešto. Da, ono kak su odjeveni tipa Wonder Woman. Da, manjak materijala, ono. Onako ne štitite apsolutno ni od čega, doslovno niti od metka, niti od strijele, niti od ičega. I to općenito nije samo u tome, nego čak i u gamerskom svijetu su žene prikazivane sa neefikasnim oklopima, dok muškarci su prikazivani sa legit oklopima koji ih mogu zaštititi, a žene su prikazane kao evo, izvoli, usred poprsja mi spremi strijelu, doslovno nula zaštite. Haljinu sa 2 limana na ramenima, doslovno. Da, mislim, to možemo naravno objašnjavati dominacijom muškaraca. Muškarci uglavnom igraju igrice, što ne mora biti, ima i žena koje su gamerke. I streamaju se dok igraju, ali mislim da je taj prikaz žena u takvom svjetlu i neefikasnim odjevnim predmetima, pogotovo gdje se radi o ženama koje se bore, ratu ili nešto, da je to izuzetno velik pokazatelj neke mizoginje i našeg pogleda na žene. Jeste skontali da sad ovi novi filmovi toliko idu u drugu krajnost tog prikazivanja girl powera, overcompensating za greške u prošlosti, pa dobijete filmove tipa ovi Charlie's Angels i Mulan, nova adaptacija crtića koji je toliko hvaljen crtić i sad su je basically pretvorili u nadnaravno biće u filmu koje može ima super fighting skills i izgubili su poantu crtića koji je mnogima omiljeni Disneyev. Poanta crtića je bila da je ona u biti neki način se emancipirala jer je pošla u vojsku umjesto svog bolesnog oca, gdje je ona trenirala, naravno. I cijelo vrijeme bila obična cura, obična djevojka i zbog toga jako dobar uzor mladim djevojkama, ali sad kad ju naprave toliko savršeno u toj adaptaciji, ne može nikom biti uzor, može biti samo neka nedostižna slika i onako sjećaš se shit, I'll never be like that. Da, mislim da oni mislim da rade kontraefekt od onoga što zapravo žele napraviti, jer kao napravit će sad osobno nadnaravnim bićem i misle da će to kao, sad će to još više empowrat žene, međutim ne može to empowrat. Jer u crtiću se prikazuje i ta njezina fizička slabost, kao, mislim, prikazuju se i muškarci koji su te krenuli u obuku kao fizički slabi i onda se vidi koliko je ona napredovala svojom snagom volje da postane fizički jača i doslovno i vidi se, pokazuje se njezina pamet, njezine vojne taktike koje je smišljala i način na koji je pomogla pobijediti Hune. I sve to dok je bila apsolutno najobičnija moguća djevojka. Da. Bez supermoći, bez ičega. A se možete sjetiti nekog pozitivnog primjera? Pozitivnog primjera... Specifično crtića ili bilo šta u medijima. A dobro, zanimljivo je da je tipa u isto vrijeme nastala Mulan kad i Hercules, gdje se Megara prikazuje kao onako damsel in distress, a opet u jednu ruku ona je malo tu napravila satiru damsel in distress, jer ona isto govori tipa u crtiću kao I don't need saving i tako neke stvari što je izuzetno isto, ajmo reći, neku nas oblikovalo dosta dobro. Crtići su stvarno, možemo reći, dosta kvalitetni. Da, Disney knew their shit. Iako imaju skrivenih seksualnih konotacija koje tek shvatiš nakon što 10 godina kasnije pogledaš. Dosta crtića to ima. I rasizma i svega ostalog. Jedan pozitivan primjer koji meni pada na pamet je novi film, kao high school movie, Booksmart, jeste gledali? Odličan, pogledajte, gdje je poanta je žensko prijateljstvo i empowerment of young girls, ali na jako fin i realan način. Da ne spojlam, neću govoriti radnju, ali to je jedan recimo pozitivan primjer. Onda Katniss u igrama Gladi je iznimno fleshed out karakter koja ima kompleksan unutarnji život i imamo taj kao love triangle, ali on je bačen sa strane. To je, ona cijelo vrijeme govori ok, vi sad bi tu da ja nešto biram, fuck that, I have to save my sister and everyone else. Da, ide s namjerom, ide doslovno, mislim, u rat bi se rekao. Ima i
ovi filmovi kao što su isto stari Sisterhood of the Traveling Pants. To je toliko lijepa priča o ženskom prijateljstvu, iako onako one uglavnom imaju taj neki ljubavni subplot svaka od njih, ali tipa meni je najzanimljivija priča možda od Carmen, njen body positivity. I od Libby sa onom curicom koja ima leukemiju. Puno zanimljivije od ove dvije šta prolaze kroz neke ljubavne dramice koje su onak već viđene, jer onak lijepe su i to priče, imaju dobru pouku, ali su već viđene. Da, ali vidimo i druge nivoje, vidimo na primjer kod, kako se zove ona u Grčkoj što je bila? A znam na koju misliš. Da, ona uglavnom vidi se isto to koliko te obitelj utječe na tebe. Vidi se isto utjecanje obitelji dosta na tebe, koliko je utjecaj, isto se vidi koja je mama umrla i ako je ona imala plot isto ljubavni, vidi se koliko je to na nju ali na kraju toga ništa ne bude previše bitno je to da. Još sa Sandrom Bullock, Cura na zadatku, di prvo prikažu kao neuglednu FBI agenticu koja doslovno nije ništa osim pametna, nije girly i onda ju pošalju na izvršenicu. Meni je super njena priča prijateljstva sa svim tim curama i naročito onom koja pobjedi, ali apsolutno mrzim taj subplot gdje njen kolega policajac ju vidi kao nešto više tek kad se ušminka. Mrzim to. Jer definitivno ona od samog starta, ajmo reći, mislim, zgodna žena kao takva. Da, apsolutno. I to nije ima dovoljno za ponuditi osim samog izgleda tog. I na kraju to najviše i dođe do najviše njezina pametna dođe do izražaja. Obožavam onu zadnju scenu kad je proglasa Miss Congeniality, obožavam. Dakle, svi ovi filmovi nekako dolaze u tu sferu chick flickova koji su stigmatizirani kao od dno dna i muški ih ne voli. Koliko puta ste čuli da neko kaže ono kao mrzim chick flicks? Pa ja više čujem da neko kaže da ne voli rom-coms. Chick flicks, onak, ne znam, ljudi to ne koriste toliko. Ali često koriste ko neki onak derogatory term za površne kao filmove. Onak smatraju Plavušu s Harvarda chick flickom, što je po meni onak such a girl empowerment movie, ono, djevojka da, može biti lijepa i pametna. Da, mogu otići na pravo, iako ono, mislim, prvenstveno kao vi ni... Pravna lutkica. Ne, ali kužiš, ona ovdje prvenstveno radi tog lika s kojim je bila, kužiš, da mu dokaže nešto i onda je to... Motivacija je pogrešna, ali pazi, to se pretopilo u nešto korisnije, kužiš, gdje doslovno, ono, i znanje da ne smiješ prat kosu, te skvasi kosu 2 dana nakon što radiš. Minival i trajnu, tako da je to... Em lepa, em pametna. Sebe vas pitala za vaše osobna iskustva sa internaliziranom mizoginijom? Pa ja sam, kao što sam rekla, da Carrie, Bradshaw i tako neke stvari, još uvijek sebe mogu nekad uhvatiti da razmišljam o nekim ponašanjima kao devijantnim, iako to trebalo bi odavno biti prihvaćeno da se žena ponaša na određen način, jer je odavno prihvaćeno da se muškarac na taj način ponaša u društvu. Tako da se uhvatim na tim nekim stvarima kako razmišljam. Ali uglavnom ne znam što bih rekla. Meni onak živo prolaze sjećanja iz osnovne i prije. Tipa ja sam imala onak ekstra Pink fazu i Barbie fazu zbog koje sam se kasnije onak sramila. Kad god bi neko komentar znao, spomenuo to i šejmao me zbog toga, jer onak to se događalo. Onak I'm exposing myself here. Ali eto, i onda sam došla do toga da onak zamrzila sam rozu boju i sve šta je girly. I onda je isto bila i sa šminkanjem dvostrana priča, gdje prvo recimo u osnovnoj svi počnu kao nositi maskaru i onak ja ju nisam nosila i onda su me svi šemali zbog toga, onak peer pressure, ali dok nisam počela. I onda kasnije u srednjoj, a ja se ne sjećam vremena da sam više nosila dekolte nego što je to bilo u 8. osnovu. Biću se. Mislim, to nije bio major dekolte, nego onako, znate njemu. Znate, U 8. osnovu šta je bilo? Ali ne, doslovno ovako, mislim, nije...
Nije to velik dekolte niti ništa, ali znam da je tad bilo to ono kao mus, osim što se palestinke nosile, ali Ja, palestinke nikad se vratile životom. Da, za nas su umrle. Bukvalno. I sam se vratim na to i onda druga strana je bila kasnije, ne znam, recimo srednjoj, kad sam ja počela razvijati ljubav prema šminkanju, onda sam pak bila šejmana ono kao za kog se ti šminkaš, onak zaš, onak kaj će ti taj tuš, doslovno su mi to govorile prijateljice. Mene, da, ja sam se prestala šminkati u srednjoj jer mi je umrla volja za životom pokojoj duši. Plus mi je rekla jedno... To je druga stvar. Plus mi je bio 9. mjesec, tek smo krenuli u prvi srednje i ja sam nosila puder i cura s kojom sam putovala jer smo živjeli u istom kvartu mi je kao rekao, još šta će ti puder vruće, kao samo ti se lice znoji, što te boli briga što će meni puder, doslovno. Da, ali meni je to najfascinantnije upadanje u tuđe živote i tuđe poslove, jer nema pametnija posla. Nije bitno u biti jesi li slavna osoba ili si neko XY, na kraju krajeva to je excellent primjer, odličan za mizoginiju. Da, apsolutno, mislim da se ničiji primjer ne smije umanjivati niti nekoga koji je anoniman, niti nekoga koji je slavan. Jer ne umanjivati, nego svaki takav primjer je grozan i mislim treba da je to osuditi. I treba ga osuditi i osobe koje su to počinile i slično. Tako da vjerujem da tome treba stati na kraj kao i mizoginiji generalno. Da, i treba odoljeti porivu da to tražimo, šeramo i... Da, apsolutno. Radimo baby steps i evo ovaj naš podcast je i ova tema je još jedan mali baby step, pogotovo u Hrvatskoj i okolici gdje se o tome toliko ne priča na taj način. Da, apsolutno, mislim da je ono, ako ćemo išta ovime postići, barem da izazovemo neku raspravu u društvu i barem da vam približimo te neke primjere i pojmove koje vjerovatno i 100% niste sigurno čuli u mainstream medijima u državi. Tako je. Edukativne lutkice. Apsolutno. Hvala vam što ste nas slušali. Voljela bi čuti i vaše mišljenje o tome, neke vaše primjere, tako da... Ako ste se vi osobno suočili sa mizoginijom, voljeli bi čuti. Da, isto bi voljeli čuti vaše iskustva. I to je to, ekipa. Like, share, subscribe. Tako je, sve standardno, followajte socialse, Twitter i Instagram imamo na slici na YouTubeu i... To je bilo to. Ćao! Ćao!